akobola endasanga kisasi jivyo nanze rarura na bene chindi imbura ya kukuba na usikize unasema nini? Ni mora maneno urudipe mana Yesu ya kuraka bozike Yesu ya mimi na nyinyi tumesema ya kwamba hata kama tutakosa vitu vya dunia hii tuko na yale Mwenyezi Mungu ametuwekea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mkutano siku ya mvua, siku ya jua, muwe na njaa, ile mkutano muende ulivugana na sana munindi nanga inji nilivugana mulinda bakekeke, mulinda banene, mulinda bakere, mulinda basako, mulinda bangende. Bwana Yesu asifiwe. Niombe wote. Niombe Yesu. Marini ndakwenda mbole jo, kwa sababu najua mnapitia kwa mengi. Mnajua kuna mtu alikuja kwa ofisi yangu kule Nairobi, aliniambia ni heri hata afadhali kufuga mbuzi kuliko kufuga watu. Mtu uko na bunduki unataka kumpiga risasi, naye anachukuruka unitulize. Kulinda watu wa wenyewe lazima mjitoe, mfanye kazi kwa bidii. Niombe wote. Niombe Yesu. Niombe Roho. Najua kazi yenye mnafanya. Msichoke. Tuendelee hivyo. Mnisaidie kazi mpaka mahali mbabonanga mune ilivuga nini nikulizi mbele. Ukikimbia ukifika mahali unawachia mwingine vile. Na anachukua anafanya nini? Mulinde mkijua ni hivyo, ni kupeana kijiti. Hautakaa na hicho kijiti milele. Ulinde kijiti cha wenyewe vizuri. Ulinde vizuri kwa sababu kuna mwingine Mungu amemtayarisha atakuja kuchukua aendeshe wapi? Mbele. Ulinde vizuri. Na waambia ulinde vizuri. Mulinde ila. Muhe heshima bakere kubasaku
kuwa ngele. Heshima ni kitu kikubwa. Nyumba ya Nyasaye